لاستلام المساعدات. شر و پفچونên bajarê Hesekê gelek krîzên mirovahî peyda kiriye. Lewra gelek malbat ji taxên Hesekê pekiyan gund û bajarên Herêmê. Li gundê Rgoba û Tilhefyan li tenişta bajarokê Tiltemir nêzî sed malbatî ji Hesekê koçber bûne û piraniya wan erebin. Komele û rêxistinên hewarçûnê di gaziya wan de hatin û hin alîkarî li ser wan belav kirin. Gundê Rgoba û Tilhefyan gora nêzîkî sed malê pelemberê Hesekê ji ber şer reviyanê wan belav dikin. Meselê xêzayîn em bêtir xelkê gem li wan belav dikin em dibîn ehlê xelkê wêran xelkê neşwayê. Kêm kêm xelkê vêlê taxê Kurda hene. Agam ji wan dixedmîn em sela xêzayî tê di rûneyî, şekîreyî, 25 kîlo birincê, zeytê, muellebatên yanî sela a halet taware. Tirsa bûyerên şer danoha di dilê van penaberan de ye û gelek ji wan tenê canê xwe û zarokê xwe xelas kirine û ji malê xwe derketin. Her wiha kamîreya Orient News rastî wan kesên ku malê wan bombeyên Daeş yên ji herî lêketin hat û gotinê wan tomar kir. سینگ و خور دەستا چێبوو خودێ الحەمدلله با ئیرۆ چەند ڕۆژ برم پچکی ڕەیحینی ئەو نەخۆشی ینی قەزیفەی هاون هاتن وەک ماددا کولۆژ وەک زەیتکری بود ناودە سەرمەت بەلاد ئەرێ وەڵڵە شەوتان دیانە یا بەس بیم بهێناوێ بناود وەک جعری زارۆکێم گشت بجعری کەتن کەس بەرشیە لایم بەرشیا و باوێ وان چوو دەرزێ تەسەمەمژ سەیدەلیە ئانی لوان خست فعلا يعني قال لك يعني شتي دوازها يعني مساحتها يعني 6 متر يعني دوازها حرام الثاني كذا تقول قيام قصدن ولا يعني قصدن دابت لنا خلکن پنابر دوی ماه روژیا گرم ده تارو مار بونه لی او سپاس دارن جه خدمتا هوارچونا کملا و رخصتنا. نحن كنا بحي العزية ام لتاخا عزيزية بون يفقي هاتن قوتن داعشي كتية تاخي دفشترا يفقي وانجي درخستن ام سپاس دارن جبو بلاف کرنا آلی کاریان دوی مهیده لوی گوندی نزیکی سد مالباتین پنابر هنه پنابری او کریزا کولپی شر و پفچونان درست دبه دقجینا گرماهیا تیر مهیده اف خلکن پنابر لهویا وگرا آرامی و هدانینه تاکو برومتی وگرن جیانا خود مالین خوده. آزاد و شوکانی اورینت نیوز گندواره تلتمر.